නවනේ first you have to stand straight, right? Then chin එක up කරගන්න. shoulder relax කරගන්න, උරහිස් නිදාසේ තියාගන්න, තද කරගන්න එපා. Look at the audience. ඔයාගේ audience එක දිහා බලන්න, හැමෝගෙම මූණ දිහා බලන්න. Right, now you can start. Hello, my name is Nabi. I am grade 5. I like to read books and play games. Right, very good. Clap එකක් දෙන්න. Sadev, come here. Straight, start. Hello, my name is Sadev. I'm in I am grade. grade 5. I like to I like to read books read books and and play games. play games. Thank you. Thanks. පේනවද ගෑල්ලා මේ කවුරු හරි? තරින්දි. තරින්දි come here. අපි තරින්දි හරියට. නෙමෙයි ඉස්සෙල්ලා stand straight කෙලින් හිට ගන්න ඕන. Okay? Then chin up. chin එක තියාගන්න කෙලින්. shoulder relax කරගන්න. shoulders relax වෙන්න ඕන. And look at the audience. Audience එක දිහා බලන්න ඉස්සෙල්ලා. ඉන්න හැමෝම දිහා බලාගෙන යන්න. Okay, now you can start. Hello, my name is Tarindi. I'm in grade 5. I like to read books and play games. Thank you. Very good. Right. Tarindi, you can name a boy. Come here. Stand straight කෙලින් හිට ගන්න ඕන. chin එක up කරගන්න. shoulder relax කරගන්න. Don't be afraid, right? Shoulder relax and look at the audience. Audience එක දිහා බලන්න හැමෝම දිහා ඕන දිහා. පුරුදු වෙනවා උදේ. හරි? Right. Now start. Hello, my name is Pratibha. I'm in. I'm in grade 5. Okay. I like to I like to read read books books and and play sports. play sports. Thank you. Thank you. Wait, Pratibha. You can name a girl. Right. Come here. Right. Be silent. Stand straight, right? කෙලින් හිට ගන්න. chin up. chin එක up කරගන්න. shoulder relax කරගන්න. shoulder relax වෙන්න ඕන. And look at the audience first. Okay? Now you can start. Hello, my name is Tessali. I am in Great. grade 5. I like to Read books read books and and play sports. Thank you. Okay, Tessali, you can name a boy. Okay, come here. Stand straight, chin up, shoulder relax, and look at the audience. අයි hina වෙන්න බෑ. මෙතෙන් ආවම තමන්ගේ වැඩේ කරන්න ඕන, right? Stand straight and chin up. Shoulder එක relax කරගන්න. හරි? Look at the audience. Audience එක දිහා බලන්න. Right, මේක පුරුදු වෙන්න ඕන පුතේ. හරි? Poster practice එකනේ, right? Now you can start. Hello. My name is I'm in grade 5. I like to read books and play games. Thank you. Okay, wait. Name a girl. Amanda, come here. Right, Pute. Stand straight. Shoulder, chin up, shoulder relax, and look at the audience. Okay, very good. Now start. Hello. Hello, my name is Amanda. I'm In in grade 5. grade 5. I like to I like to read books and and play play games. games. Thank you. Thank you. Okay, Amanda, you can name a boy. Fine. Cyrus, stand straight. Come forward. Stand straight. Chin එක කෙලින් තියන්න ඕන. Shoulder relax කරගන්න. හරි?
hina වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මෙතන වැඩක් නේ වාගේ එකේ. Right. Look at the audience. Audience එක දිහා බලන්න හැමෝගේ මූණ දිහා බලන්න. Okay, now you can start. Hello. My name is Simon. I'm in I'm in grade. grade 5. Okay. I like to I like to read books book and and play games. play games. Thank you. Thank you. Okay, Sahil, name a girl. Yes, come here. Okay, Puta, right. Stand straight, chin up, shoulder relaxed. Right? Look at the audience. හැමෝම දිහා මුණ දිහා බලන්න. කකුල එක ලං කරගෙන පිටිය පොඩ්ඩක්. හරි. Now you can start. Hello, my name is Sadip. I am grade 4. I like to I like to read books read books, and play games. play games. Thank Thank you. you. Very good. Name a girl. Right. Now in the stand straight and chin එක up කරගන්න, shoulder relax කරගන්න. Look at the audience. Now look at the audience, right? Okay. අත් දෙක තියාගන්න හරියට. Now start. Hello. Hello, my name is Sahani. In I'm in grade 5. I like to I like to read books, read books and play games. games. Thank you. Okay, very good. Name a boy. Now, again. right පුතා මේ මෙයාන දැන් ඔයාලට තමයි මේ පාඩම තියෙන්නේ. හරි පෝෂන් ප්‍රැක්ටිස් එක. ගොඩක් අය මේකට අකමැතිනේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ප්‍රසන්ට් කරන්නනේ. ඒක නිසා තමයි ඔයාලට සර් කියලා දුන්නේ. දැන් මේ 6 වෙනි පාඩම එලෙක්ටිව්ෂන් වල right. ඒකෙදි පෝස්ටර් ප්‍රැක්ටිස් කියලා කියන්නේ කතාවක් කරන විදිය තමයි උගන්වන්නේ. නේද? කතාව පාඩම් කරගන්න එක වෙනම දෙයක්. උගන්වන්නේ කතාවක් කරන විදිය. right. Now first thing is stand straight. කෙලින් හිට ගන්න ඕන. chin එක up කරගන්න පුතේ. හරි නේද? shoulder relax කරගන්න, තද කරගන්න එපා shoulders. right. Now look at the audience. ඔයාගේ audience එකේ හැමෝගේ මූණ දිහා බලන්න බය නැතුව. right. Now start. Hello. Hello, My name is. I'm grade 5. I like to I like to read books and play sports. Thank you. Okay, very good. Now you can name a girl. Right, come here. Right, Puta. Stand straight and chin up, shoulder relax. Look at the audience. Look at your audience. Right? Now start. Hello, my name is Tanji. I am in grade 5. I like to read books and play games. Thank you. Very good. Right. Clap එකක් දෙන්න. Name a boy. Stand straight. Chin up. Shoulder relax. Right. Now look at the audience. Okay. Start. Hello, my name is Sisdini. I am grade 5. I like to. I like අදක තියාගන්න පුතේ. I like to read I like to read books, play play sports. Thank you. Okay. You can name a girl. Arya. Kawuda? Right, Puta. Stand straight, right? Okay. Chin එක up, shoulder relax කරගන්න. Look at the audience. Now start. Hello, my name is Kalani. I am in grade 5. I like to Read books and play games. Thank you. very good. Right. ගොඩක් අය පාඩම් කරගෙන තියෙනවා දැන් මේ වෙනකොට නේ. Fancy wait. Right. Stand straight. කෙලින් හිට ගන්න. chin එක up කරගන්න පුතේ. බය නැතුව. හරි. shoulder relax කරගන්න, තද කරගන්න එපා මේවා. හොඳේ? Look at the audience. Audience එක දිහා බලන්න හැමෝගේ මූණ දිහා. Okay. Now start. Hello, my name is Samantha. I'm in. Grade 5. Okay. I like to I like to read books and and play games. play games. Thank you. Thank you. Now you can name a friend. යාළුවෙක් නම් කරන්න. Finish? Right. Okay. Very good. Clap එකක් දෙන්න. Give me a 1 2 3 clap. 1 2 3.
2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. 10, clap back up. Okay, right, very good. ඉංග්ලිෂ් නමිතින් ගයන් සිර්ම තමයි.